Reka twongere tubahe ikaze inshuti bakunzi bacu ku Ibendera TV nkuko bisanzwe ingendiya na Cretine Hirishwa. Uyu munsi rero tugiye kubaganiriza kuri bimwe mu bisobanuro by'izina Aline. Ubusanzwe izina Aline ni izina ry'inyongera preno rihabwa umwana w'umukobwa, rikomoka mu Kidage rikaba risobanura urumuri, umwiza, urabagirana cyangwa se wo kubahwa kandi witonda. Iri zina rijya gutangwa bwa mbere cyangwa kwitwa n'umuntu wa mbere barikomoye ku mutagatifu witwaga Sainte Aline wa Diribike. Aline rituruka ku ijambo adari rishatse kuvuga umunyacyubahiro noble, naho umugereka waryo rine ugakomoka ku Kidage bisobanura umwiza. Aline do Diribeke ufatwa nk'uwahawe cyangwa uwiswe iri zina bwa mbere yabayeho mu myaka ya za 640 mu kinyejana cya 7 nyuma y'ivuka ya Yesu Kristo. Uyu akaba yarabatijwe ari isugi, ababyeyi be ngo barabapagani, aho ngo yakuruwe n'ubukristo nyuma yo kumva iby'umuyoboke wo mu ishyamba. Uyu akaza no kumubatiza, ariko se wa Aline ari we Revordisi ngo ntibyamushimishije na gato, aho uyu mubyeyi abinyujije ku barinzi be ngo yohereje abantu bitwaje imbunda kumutera ubwoba no kumuhatira guhakana ibyo kwizera Yesu Kristo. Ariko umukobwa ngo yarabyanze, ndetse uko kwanga kwe kwateje ubugome bw'abo barinzi ba papa we, bituma abaza kumwica. Aline ngo yashatse guhunga abo barinzi, ariko ngo biza kumwangira, bamuca ukuboko, aho baje no kumwicira mu ishyamba rya Brabanti hafi ya Bruxelles mu gihugu cy'Ububiligi. Bamwica bamuhoye ukwemera kwe. Mu mwaka w'1950 kalendari y'Iposita yashyize Sainte Aline ku itariki ya 19 Kamena nk'umunsi we wo kumwibuka. Uyu mukobwa ngo yagaragazaga imbaraga zikomeye zo kwizera nk'umukobwa ukiri mutoya mu myemerere. Izina Aline rivugwa gutya bitewe n'ururimi rw'igihugu mu by'ukuri umuntu arimo. Mu rurimi rw'Ikidage bavuga Arina, Era, Erina, Ena, Rena, Rene, Reni, Neri, Nere, Nera, Neri. Mu rurimi rw'Icyongereza bavuga Ailini, Eireni na Ereni. Mu Cyesipanyolo bavuga Elena, naho mu Gifinilande bakavuga Aira, Eira, Elena. Mu rurimi rw'Igifaransa bavuga Aline. Muri Hongiriya bavuga Ira, Ilona, Ironka, Ilu, Iruska, Inka, Jedja. Naho muri Irilande cyangwa se mu rurimi rw'Ikinya Irilande bavuga Eirini cyangwa Airini. Mu Butaliyani bavuga Arina cyangwa Elena. Muri Polonye bakavuga Arina, Halina cyangwa Helena. Muri Arumaniya iri zina abavuga Irina, Arina cyangwa se Arina. Kirusiya bakavuga Arina, Ariona, Yerena, Arena. Muri Suwede bavuga Elina. Mu Giportugale bakavuga Arina, Elena, naho hano iwacu mu Rwanda bakavuga Aline. Imiterere yaba Aline mu by'ukuri nkuko igenda igaragara hirya no hino. Aline agira ubutwari kandi ashishikarira ibyo akora, mbese ngo akunda umurimo.
Aline kandi ngo akunda ubutegetsi. Aline ni umuntu ugira kuraje, ntabwo akunda kubaho yigunze. Aline ashobora kurakaza abarenze umwe, ibintu ngo bituma bamwe bakeka ko ashobora kuba ari umwibone. Mu bikorwa bye Aline ahuza n'abandi kandi ngo agira imbaraga, ariko akagira n'akajagari gato buri igihe. Ntabwo Aline akunda kunengwa mu kazi ke ka buri munsi. Mu buzima bwa buri munsi kandi Aline ngo nta kibazo agira n'abantu. Aline ahora ashaka ikintu gishya muri we. Aline bakunda ibintu bikurikira. Aline akunda ibara, aho akunda ibara ry'umuhondo. Iri bara ngo ryerekana umunezero n'ubushyuhe, ryerekana kandi ubucuti, imbaraga no kwishima. Aline kandi ngo akunda ibara risa na oranje, ibara ritera ibyiringiro no guhanga udushya kuri we. Iri bara kandi ngo ryerekana guhora akeye, afite umutekano. Umubare w'amahirwe kuri Aline ni umubare w'9. Amabuye y'agaciro kuri we ngo ni moldavite, icyuma cy'agaciro ni umuringa. Imibare imushimisha ngo ni 4, 6, 18 na 36. Reka tugana ku musozo rero, tuba agezeho bamwe mu bana bagiye bahabwa iri zina mu gihugu cy'Ubufaransa nk'uko tubikesha urubuga rwa Wikipedia na Journal des Femmes .fr. Mu mwaka w'1980 iri zina Aline ryiswe abana b'abakobwa basaga 2219. Mu mwaka w'2018 ryiswe abakobwa 189. Mu 1900 iri zina Aline cyitwa abana b'abakobwa basaga 700 bose. Naho impuzandengo y'abantu bitwa ba Aline iri ku kigero cy'imyaka 62. Mu mwaka w'2018 izina Aline ryashyizwe kuri nimero ya 325 mu mazina ya mbere y'abakobwa no ku rutonde rwa nimero 635 ku rutonde rw'amazina yiswe abana cyane mu gihugu cy'Ubufaransa. Reka rero tubashimire inshuti bakunzi bacu, ni Ibendera TV tugeraho unyuze ku murongo mugari uhuza isi yose wa YouTube. Ushobora no kuduha igitekerezo cyawe cyangwa ukatubwira irindi zina tuzagusobanurira ubutaha. Gira amahoro y'Imana. Nge nari Anakriti Ntirushwa.